tayari. Yes, ni breaking news ni amakuru mashya yitwa cyane tugize muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu. Ni amakuru n'ubundi azindutse atigise itangaza amakuru binyuranye ni kuri aya masaha y'igitondo turi ku munsi wo ku gatandatu itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Muri kano kanya mu twemere turebere hamwe ibya amakuru mashya atunguranye ku rugamba rukomeje kugenda rubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho ibintu bikomeje kugenda bizamba noneho ni mu buryo bukomeye cyane. Ibintu byamaze kwa bihindura isura mu buryo budasanzwe. Barwanyi ba M23 bamaze kwatakwa mu mpande zose zigiye zitandukanye kuza amagingo ya umujyi wa Goma uri mu kaga gakomeye cyane muri aka kanya, nyuma y'uko n'ubundi ingabo z'igucuru ndetse n'ingabo z'igucya Tanzania zisaga ibihumbi 12 bamaze kwa n'ubundi biyemeza gutangiza ibitero karabutaka kuri uyu mujyi wa Goma. Ibingibi kandi biri gukurikirwa n'amakuru yaramaze iminsi ahavugwa yerekeranye n'ikikango gikomeye cyane by'umwihariko cy'indege za drone zo ku ruhande rwa leta y'igihugu cya Kongo zirutse kwa n'ubundi zagaragara muri iki kirere cya hano muri uyu mujyi wa Goma. Ibingibi kandi bikomeje kugenda bikurikirwa n'andi makuru akomeye cyane mw'abantu mwe mu mujyi wa Uvira hamaze kwa n'ubundi hakicegwa abasirikare basaga 122 bo mu nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni muri iki gitondo rwose komeje kugenda tubagezaho aya makuru. Ibintu byamaze kwa bizamba muri ibi bice bya hano muri uyu mujyi wa Uvira. Saho ngaho gusa rero ibintu byamaze kwa bizamba ndaza kuba nkubwira ko ahitwa muri Pinga hamaze kwa n'ubundi habira ambushi ikomye cyane. Abarwanyi ba M23 benshi barahatikiriye, naho dore ko bikomeje kugenda bitangazwa ko iyi ambushi yaje kwa n'ubundi ikorwa ikaba irasiwemo imodoka zigira muri 3 by'umwihariko zari zitwaye abarwanyi bizinyeshyamba za M23 muri iki gitondo. Ibikomeje kugenda bivugwa nuko by'umwihariko ku mande zombi hakomeje kugenda hagaragara ibidasanzwe by'umwihariko ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Mu bungu bakomeje kugenda havugwa ibyerekeranye n'imyiteguro karabutaka y'urugamba. Leta y'Kinshasa ngo yifuza kuba yatangiza ku gihugu cy'u Rwanda n'urugamba gikomeje kugenda itegura mu ibanga rikomeye cyane. Ibingi rongo yaje kuba n'ubundi ibitegura ifatanyije na leta y'igihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko n'ubundi ngo haje kuba hamenyekana amakuru by'umwihariko yaje kuba atangazwa n'impuguke z'akanama Karoni izaje kuba n'ubundi zitangaza ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 ngo ziri muri gahunda zo gushinga leta yigenga ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Yewe si nibyo ngibyo gusa izi mpuguke zaje kuba zitangaza, ahubwo zaje kuba n'ubundi zinayishura amabanga akomeye cyane yuko ngo Rwanda ngo rurutse kongera kohereza abandi basirikare ngo basaga batayo ebyiri zose ngo zigomba kuba n'ubundi zakifashishwa mu bikorwa byo guhangana ku ruhande rw'izi nyeshyamba za M23 kugeza amagingo n'ubundi ntabwo ko zigaramiwe mu buryo bukomeye cyane, bitewe no kugeza amagingo n'ubundi zirimo kugenda zitegurwaho kugenda zigabwaho ibitero karahabutaka. Si ibyo ngibyo gusa, ari n'amakuru menshi cyane azindutse agarukaho tugikora n'ubundi turebera hamwe gatanu tuyava imuzi n'umuzingo. Nk'ubu ahitwa ku cy'indege cya Kavumu ntago ibintu byoroshye kuhereje twakomeje kugenda tubabwira ko indege za drone zitamereye neza bitewe nuko ari ibitero byari bimaze iminsi bitegurwa ngo kugira ngo umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Uvira byongere bisubire mu maboko y'ingabo za leta y'Kinshasa 100%. ngo nuko ikigo cy'indege cya Kavumu kigomba kuba kiri mu maboko y'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Ni kubw'iyo mpamvu ro kuzamagingo ya ingabo z'abacancuro b'abazungu, ingabo zo mu gihugu cy'Ububirigi ndetse n'izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi ngo baherutse kuba n'ubundi bapanga umupango mushya kuba rero ikigo cy'indege cya Kavumu kigomba kuba n'ubundi cyaberaho urugamba karabutaka rugamije kwirukana izi nyeshyamba za M23 ngo kajya kifashishwa mu kugenda giparikwaho izi ndege z'intambara zageze yahamura abarwanyi ba M23 nizire muri Rosuko 25 ndetse n'izi ndege za CH4B ni za ndege za drone zitagira abapilote zigenda n'ubundi zigarukwaho cyane n'izi nyeshyamba zivuga ko rwose zigenda zibarasira ibice bitandukanye ndetse bakanatangaza ko ibyo bice ngo biba birimo n'abaturage. Ibingibi kandi binarutse kuba byagarukwaho n'ejo bundi mu mujyi wa Goma aho habaga umuhango wo gushyingura imwe mu mirambo y'abaturage. Bivuga ko ngo barasiwe n'ubundi n'izi ndege muri ibi bice bya hariya muri teritwari ya Masisi. Bigatangazwa kuri rero hari ku itariki ya 2 z'uku kwezi kwa mbere aribwo baje kuba baraswa uwitwa kandi Lieutenant Colonel Wiringomano umuvugizi muri izi nyeshyamba za M23 yaje kuba ahatangariza amagambo akomeye cyane. Yaje kuba avuga kuri Perezida Tshisekedi. Ibingiro bikomeje kugenda bituma ibintu bizamba mu buryo bukomeye cyane kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zitegurirwa ngo impano zikomeye cyane zirekeye kuba abakicwa nkari benshi cyane. Si ibyo gusa bikomeje kugenda bigarukwaho umujyi wa Goma ntago worohewe habe na gato bitewe no kuzamagingo ya wamaze kuba uzengurukwa mu ibanga rikomeye cyane. Ibice bigiye bitandukanye bihana imbibi n'uyu mujyi wa Goma byerekeye mu birunga bya za Nyiragongo ndetse na hano mu bibaya bya za Kibumba. Amakuru akomeza kugenda yemeza ko rwose ibintu bitifashe neza habe na gato bitewe
nuko ngahangaha naho rwose urubyiruko rwa wazarando ngo rukomeje kugenda rwifatanya n'inyeshyamba zo mu mutwe wa FDL by'umwihariko mu bikorwa byo gutegura urugamba n'ubundi rwo kwataka uyu mujyi ngo mugiye ko warangiza igihe kingana n'umwaka ukontororwa n'inyeshyamba za M23 dore ko ngatari ibitero byo kwataka uyu mujyi ngo magusanga ahubwo bigomba kuzasiga n'inkuru mbi by'umwihariko ku ruhande rwa leta y'u Rwanda dore ko abangaba bakomeje kugenda biyemeza ko intambara igomba kuba yakambuka ikava ku butaka bw'igihugu cya Kongo ikerekeza no ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru menshi cyane zindutse avugwa, hari ibyo tubabwiye mu ngingo z'ingenzi, hari n'ibyo tutari twababwira mu ngingo z'ingenzi, byose ariko turagenda tubagezaho muri aya makuru mu buryo burambuye. Ariko kandi mbere ko nambura aya makuru mu buryo burambuye, nyamuneka nyemerera unyereke ko turi kumwe, ukande kuri subscribe, usiga igitekerezo cyawe aho muri comment kijyanye n'amakuru dukomeje kugenda tukugezaho, ubundi igihe cyose uzarihiraho inkuru cyangwa se ikiganiro naryo bashikubakira mu mambere, ndetse kandi turishobora no kugitubana 5 ni makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye twe tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse nuko bukeye. Reka rero niba amaze ukanda subscribe, nyaboneka muhikaze muri aya makuru komeje kugenda atigisa ibitangaza makuru binyuranye kuri aya masaha muri iki gitondo turi ku munsi wo kuwa gatandatu itariki ni ya 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ikaze kuri aya makuru mu buryo burambuye. Yesirika twishikana rero tudatinze turebere hamwe aya makuru ni mu buryo burambuye, dore ko ari byinshi bizindutse bivuga kuri no munsi wo kuwa gatandatu. Amakuru yazindutse avugwa ku byerekeranye n'umutekano, politiki ndetse na diplomasi ndetse n'intambara zo rudasha zikomeje kugenda zibera no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane. Abarwanyi ba M23 mu bice bitandukanye by'umwihariko nko mu mujyi wa Goma hakomeje kugenda humvikana amakuru atari meza yerekeranye no kuba hari ikikango cy'indege za drone zerutse kuba n'ubundi izahagaragara. Ibingibi kandi bikanakurikirwa no kuba kwiza magingo ya ngo hari ibikomeje kugenda byumvikana byerekeranye n'imyiteguro y'intambara ikomeje kugenda itegurwa na wazarendo, ingabo z'Uburundi, ingabo za Tanzania ndetse yewe n'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa FDL ngo ni intambara igomba kuba yatangizwa kuri uyu mujyi wa Mariko kanasiga iyerekeje no ku cy'u Rwanda. Ibingiro bikomeje kugenda bishyira akaga gakomeye cyane ku witwa Generali Sultan Makenga, usanzwe ari umugaba mukuru w'izinyeshyamba za M23 ndetse nawe usanzwe utegura ibitero by'izinyeshyamba. Amakuru rero nk'ubu bakomeje kugenda avuga ko nawe akomeje kugenda ategura icyerekeranye n'urugamba, ari nawe aherutse kuba n'ubundi hava amakuru yerekeranye no kuba impuguke z'akanama akaronezerutse ko n'ubundi zatangaza ko u Rwanda ruhetse kohereza rero uwo musada w'abasirikari basaga ibihumbi cyangwa se basaga batayo 2 muri gahunda zo kugira ngo bajye kuba bafatanya n'izinyeshyamba muri ibikorwa byo kwitegura iyi ntambara igiye kuba n'ubundi yatangira bundi bushya kuri ubutaka bwo muri uyu mujyi ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Asibyo gusa andi makuru azindutse agaruka kumiswe ndavuga ko abakomando ba M23 bagera ku 122 ngo bamaze kwa n'ubundi basiga agatwe mu mujyi wa Uvira hazindukiye urugamba karahabutaka ruri kurasirwamo abatari bake, bitewe n'uko ingabo z'Uburundi zikomeje ziyarashisha ibibombe karahabutaka by'umwihariko kugira ngo zibashe kuba za making sure ko abarwanyi ba M23 baba bavuye muri uyu mujyi wa Uvira, bityo ukabonemo kugenda rungu kontrolwa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Sibyo gusa rero andi makuru nayo yakomeje kugenda agaragaza ko mu gace ka Pinga naho haramukiye imirwano, naho ibintu bitoroshye habe na gato, kuko by'umwihariko n'ubundi ngo akomeje kugenda hagaragara icyerekeranye n'ingabo za wazarino ngo zikomeje kugenda zitanga isomo. Ahangara ngo naho hanaje kuba hanabera ambushi ikomeye cyane ngo nayo ije kuba n'ubundi irasirwamo abarwanyi cyangwa se imodoka z'abarwanyi zigera kuri 3 n'abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda by'umwihariko bahurira no gusenya muri ibi bice bigiye bitandukanye. Ni byinshi komeje kugenda bigarukora muri iki gitondo kavumo, naho nago ibintu byoroshye habe na gato. Haravuga icyerekeranye n'urugamba karabutaka, ariko mu yandi makuru nibwo turi buze kuba atubigaruka.